أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله القائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقال أيضا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. haray musidɓe julɓe teddirɓe diina l'islam ɓawon yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah mo mara nando mo mara ɗimmo, taguɗo en waɗi en bani adama, o tagi en o waɗi en bani adama, waɗari en kulle. haray ko honɗum woni sabu nde yewtere ɗo ka ñalorma amen ɗo minen wontirɓe sengo Europe. haray ɗum telen wanowa 15h43. haray ko fika Allah subhanahu wa ta'ala on daali fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. haray no yiruɗen noon wano météoji ɗin holliri noon jogiiɓe gandal falak ɓe inni haray ko wiyete kon alkusufu éclipse du soleil on waɗay hande à partir de 19h. joni noon no woodi ko science on wowli fiiɗum ɗo, ene ko honɗum kadi woni ko diina meɗen kan woni ko yewti fiiɗum ɗo. ko ɗum ɗo fanteɗen andintinde wona mawɓe ɓen andintinte fiiɗum ɗo, kamɓe hiɓe andi ko fi sukaɓe wuruɓen e nder ɗe leyɗe ɗo ko ɓe woni yi'ude o haray koko wona wowlede ga kon selon science on. joni noon ene no woodi ko diina kan yewti fiiɗum ɗo, ka ala ko diina kan yewti fiiɗum ɗo. baltabo an haray no woodi ko diina kan yewti fiiɗum ɗo, diina kan yewtino ɗum ɗo plus de 1400 ans ado hande. haray ko wiyete o alkusuf maɗum alkhusuf, haray ɗiɗo fop éclipse du soleil maɗum honno de lune on, ko lewru ndu weñata kon ma ko nange nge weñata kon, ɗum ɗo fof waɗino fewndo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. joni noon si ɗum ɗo waɗi ɓurna ɗon ko ɓe maaki woko ayatun min ayatillah, woko mande jeyaɗum e mandeji Allah subhanahu wa ta'ala, ko preuve holluɗo wondema Allah himo wooda, ko mande holluɗe wondema Allah ko o mawɗo, ko mande holluɗo wondema pellet Allah ko kanko woni bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata, ko kanko woni ko tagi yimɓe ɓen, tagi kulle ɗen, tagi jinnaji ɗin, tagi ndu lewru, tagi ngenage, tagi leydi ndin, tagi kammu ngun, ko kanko addi o adna ɗo fiye rewmu wano innirno wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. o tagirari yimɓe ɓen e jinnaji ɗin si wona fiituyen wawmo rewgol. haray si ɗum ɗon no andirɗen noon enen bani adama e jinnaji ɗin ko en tagaɗi, haray ko noon kadi Allah tagiri ndu lewru weñundu maɗum ngenage weñuge. joni noon goo on ko ayatum min ayatillah, ko mande jeyaɗum e mandeji Allah subhanahu wa ta'ala, mo wodede makko, bajjuram makko, mangu makko, hattande makko. goo ɗiɗi, si tawi ɗum ɗo waɗi haray sunna on ko honɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗuno fewndo maɓɓe. goo fa sallu raka'ataini tawilatayni maɗum tawilatani. goo ko ye moɓodir juulen darɗe ɗiɗi pet hara ko darɗe juutuɗe juutinteɗe. hadis goto wiyeteɗo abi bakra o fillitike wo ñandego wo ɗum ɗo waɗino fewndo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. nelaɗo on ɓe yalti ka suudu maɓɓe hiɓe dasa coñci maɓɓe ɗin hiɓe poɗirari ɗo on say ɓe noddi ɓe yinni assalatu jamia, assalatu jamia, ko ɗum haray fop wo julde nden ko moɓidirene jama on fop dogi ardi ka julirde. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam moɓidiri sahabaɓe ɓen fof ɓe julni ɓe darɗe ɗiɗi. ko ɗum ɗo woni aranum ɗum ko hanuɗen wadde darɗe ɗiɗi hara ko juutuɗe kadi. ɗeɗo noon no ɗe juulirte noon haray hino serti no goɗɗo juulirta ɗeya darɗe ɗiɗi luttuɗe. goo on ko juutingol daragol ngol moƴƴa, juutina kadi ruku on moƴƴa, juutina kadi sujudu on moƴƴa. haray ɗo noon ka ruku'u haray ko ruku'uji ɗiɗi waɗete wano andirɗen noon ko sujuduji ɗiɗi wowɗe wadde. ko ya daro ha juuta, après turoɗa ka koppi, juutina ɗon ha ɓantoɗa, sa ɓantike kadi daroɗa ɗon ha juuta, waɗitoya ruku on kadi wona ɗon kadi ha juuta, ɓantoyaɗo non hande kadi sa ɓantoyike daroɗa ɗon kadi ha juuta, si sujjoya non hande kadi ka leydi juutinamo moƴƴa, ɓantoɗa sujjitoya kadi juutinamo moƴƴa,
immanoyoɗa noon darde ɗiɗaɓere nden kadi gerdande wano gerɗa noon darde aradere nden. haray ko ni woni ko juulirte. haray ko ɓuri e moƴƴude ko juutingol ha kusufon iwa, ko weñi kon iwa few si tawi wawi newade. haray ko noon ɓuri e labede. wo ɗiɗi kadi koyen waɗu ka hakkille meɗen fewdo geɗal maɓɓe on feƴƴinno Ibrahim, geɗal maɓɓe on alayhi salam maɗum radiyallahu anhu. yimɓe ɓen innuno ko nange nge weñani ma ko lewru ndu weñani ko sabu fatagol geɗal maɓɓe on. nelaɗo maki la, nange ngen nge weñirta fi mayugol goɗɗo, nange ngen e lewru ndun kay weñirta fi mayugol goɗɗo. si ɗiɗo waɗi haray ko aya jeyaɗo e mandeji Allah subhanahu wa ta'ala. joni noon en humpitike ɗum ɗo waɗay hande e nder France maɗum e nder Europe o nga. ene ko honɗum hanuɗen wadde. wo go'o on taw se yi ɗum ɗo waɗi fadu'ullaha, ko yen toro Allah subhanahu wa ta'ala, ko yen fewtumo toroɗenmo, wullen e makko, hollen mo faaleji meɗen, hollen mo andeji meɗen, ko ɗum hanɗen wadde. ko ɗum ɗo woni go'o. o ɗimmun ɗum kadi wa kabbiru, mawninen fi Allah subhanahu wa ta'ala, wano wi'ugol subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maɗum hebbingol wi'ugol allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Allah ko mawɗo. go'o on minni ko juulugol darɗe ɗiɗi, toromo kadi ɗiɗi on haray ko hebbingol kadi toragol mo, tati on ko hebbingol mawningol fi makko. si ɗum ɗon feƴƴi wata saddaku, hebbingol ittugol sadaka, itten sadaka si tawi ɗum ɗo waɗi fi honnum e yi'i mande jeyande e mandeji Allah subhanahu wa ta'ala, hara ko mandeji hulɓiniɗi. haray no tawa e ko hanɗen wadde kon kadi wa kathratul istighfar, e hebbingol kadi insinagol tuuba rutto ka Allahu subhanahu wa ta'ala, toromo haray yo yaafo en bakkatuji meɗen ɗin, toroɗen mo yo okku en yurmede makko nden, yo yurminir en sabu yurmede makko nden, yo jogitorɗen sabu yurmede makko nden, wata o jogitor en sabu bakkatuji meɗen. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wallahi ɓe wondiri ma min ahadin aghyaru min Allah, wo ala hay e goto nawluɗo ha hewti wano Allahu o nawlirta non, wo an yazni abda, nde o yiyata jiyaɗo makko hino waɗa jeeno, maɗum an yazni amata, maɗum nde o yiyata korɗo makko hino waɗa jeeno, hino lundo Allah subhanahu wa ta'ala. si ɗum ɗon feƴƴi haray ko honɗum hanuɗe waɗi. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo law ta'lamuna ma a'lam, wo wallahi ko onon yo sahabaɓe an, ko onon yo mofte an, hara hiɗon anduno min komi andi kon, hiɗon anduno walle ba pellet min komi andi kon, wola dahiktum qalilan, on jalayno seeɗani, wala bakaytum kasira, on wullayno ko ɗuuɗi, haray ko wullayno ɗon kon, haray ko ɗum ɗon ɓurayno ɗuuɗude edi ko jalayno ɗon kon. kono haray enen mofte ɗen en anda wano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko andiri noon. joni noon ɓay ɓe yeetiki en ɗum ɗo, haray enen kadi koye wattan hakkil moƴƴa, hebbinen wullugol ngol toromo yaafuyeji ɗin, ɗuyten jalugol ngol, sabuna sa yi goɗɗo hino jala kankita, haray o anda Allah ko daali falyadhaku qalilan walyabku kasiran. haray ko ɗum ɗo falnoɗen andintinde. si ɗum ɗo waɗi haray na yo fayɓe ɓe maapo tun hande kadi ko ɗaɓɓugol lunette de soleil ko darira ɗum ɗon, no wodi ko hana darede, hara na ɗum ɗo. jon noon kamɓe science on ko inni sa daari ɗum ɗo directement a waɗa lunette de soleil ko wiyete kon protection, hino wawa wonde sabu ko bonni gite ɗen. jon noon enen hiɗen noddita en fof meɗen ka juulirde, mahin juulen darɗe ɗiɗi ɓaawo imamuɓe ɓen. si wawari ne waɗi ka juulirde, yo on tigi moɓidiri ɓeygure nden ga suudu mon juula, toro Allah subhanahu wa ta'ala. si tawili hara kadi ko a antum juulu darɗe ɗiɗi, waɗa ko wi'a ɗo, andita ko mande jeyande mandeji Allah subhanahu wa ta'ala. ɗimmun ɗum kadi toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala, wona fi goɗɗo no heɓede, maɗum haray fi goɗɗo hino mayude. juula darɗe ɗiɗi, hebbina mawningol Allah subhanahu wa ta'ala on, hebbina ittugol sadaka si tawi hara hino woodi, hebbina insinagol tuuba rutto ka Allahu subhanahu wa ta'ala, ɗuyta faaleji aduna, hebbina faaleji lakara, andita wondema pellet haray mayde nden hinde ka laawol ko ɓadinde kadi. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo aksiru, hebbine min zicri hazimil lazzat, hebbine jantagol ko wiyete hazimul lazzat, ko honɗum woni ɗum ko almawtu, ko nde mayde. neɗɗo simo faala hebbinde imanu e fondo makko e ɓernde makko, haray o hebbinay ɗum ɗo. hen noddita sukaɓeɓen fof inchallahu bi isnillahi ta'ala,
hande ka julirde meɗen masjidu Bilal riide la poste e nder Bruxelles inchallahu Skarbek en waɗay ɗon salatul kusuf on à partir de 19h30 jama on fo hino tora yiwɗo yewtere nde woyo feƴƴinoy fi findingol goɗɗo go hawnaki waɗiroy ay leydi go kadi kala humpitiɗo ɗum ɗo waɗi haray ko ɗiɗo woni ko o landa e waɗugol na mapagol ngol tun e sodoygol haray linetije mapo fino fala darude ko honno ɗum woni e feƴƴirde ko ya andu go'o mi fillitoɗi ɗum ɗo ko mande ko signe jiyaɗi e signe ji Allah no wooda ko ɗum woni go'o ɗiɗi wakkiloɗa juula darɗe ɗiɗi juutinaɗe kadi haray non ɗo ko rukuuji ɗiɗi woodi wano sujuduji ɗiɗi haray woodiri sa darike toroɗa ka koppi janga juutina ɓantoɗa kadi daroɗa ha sujji waɗoya kadi roko si ɓantitoyoɗa noon kadi haray ɗum ɗo waɗirara si kusuf kadi waɗi éclipse waɗi naafi goɗɗo hino heɓa maafi haray goɗɗo hino mayude so yii ɗum ɗo haray hebbine toragol Allah subhanahu wa ta'ala so yii ɗum ɗo hebbine mawningol mo wi'a Allahu akbar so yii ɗum ɗo juule toroɗon mo so yii ɗum ɗo hebbine waɗugol sadaka si on woɗi heewi ɗum ɗo hebbine insinagol awa Allah dow kanko ko o nawluɗo ko ɓurata nawlugol fuu ko so yii jiyaɗo makko hino waɗa kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko harmini kon so yii jiyaɗo no waɗa jeeno ma so yii onno jiyaɗo makko hino waɗa jeeno maɗum so yii honno jiya korɗo makko hino waɗa jeena ɗum ɗo haray no satta e Allah subhanahu wa ta'ala haray si ɗum ɗo feƴƴine laaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki si tawi hiɗon anduno komi andi kon on jalayno seeɗani wullon ko ɓuri e ɗuɗude mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu ndemande ɗo yo Allah waɗan en nde polgal e ɓantal mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kaka hana torede kaka du'a jaboto yo Allah fewnu ɓiɓɓe julɓe ɓen fuu kala ka ɓe wonire hoore adna Allah on mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko mande jeyaɗum e mandeji Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗon inni en haray ko yen toro yo Allah ittan kala jogiiɗo ande makko nden yo Allah on yaafo bakkado kala jogiiɗo bakkatuji ɗi janɗi ɗi fanɗi ɗi suuɗi ɗi feeñi mi toriki Allah yo Allah on fewni en tabintina en hoore lawol islam mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en e murtugol yo Allah dandu on kadi e murtirede ɓiɓɓe julɓe ɓen fof yo Allah artirɓe e hoore lawol mawɓe meɗen fatiɓe fof kesum e kiɗɗum yo Allah taw ɓe fof maɓɓe hiɓe ka jannatul firdawsil a'la kala wonɗo e maɓɓe ton e sattede e ɓittede e lette sabu yurmede makko nden sabu ɗi mandeji makko ɗo yo Allah ittumo e nden ɓittede naɓamo e newende hara ka jannatul firdawsil a'la ɓurɗo e towude enen kadi yaawi neɓi yo Allah huuro en ko yafora en yo Allah accu en e hoore ɗan gurdam fodde gurdam ɗan hino moƴƴani en Allah men torikema ñande tawata ko wala kara woni ko moƴƴani men Allah men torikema jaɓitu wonkiji amen nden ñande innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh